Lo mbutho-ke wekuvikela uthi nawo-ke uyingxenye yesive seMaswati lesiphila khona-ke lapha-ke eveni laseSwatini. Kungako-ke basebenzisa onke-ke emandla labanako ukuthi banakekele wona-ke eMaswati lanetidzingo letehlukahlukene. Namhla-ke lo mbutho wetekuvikela bukatsi uvakashele yona-ke indzawo lapha-ke eMafutseni, yona-ke indzawo yase-St. Joseph's. Lilunga lephalamende lasemafutseni-ke umhlonishwa Lady Howard uthi-ke bayatibongela kakhulu kulo mbutho wetekuvikela kulandzela kutsi tiningi tidzingo kuyo le ndzawo yase-St. Joseph's ngoba kuhlala abantu labaphila nekhubateka. Ngibonga kakhulu kuwo umbutho wembube ukuthi uze ukhumbule ukuthi kunebantu laba la kule mishini labadzinga lolu sito lolungaka. Diningi-ke tehlakalo letikhona, kunabo COVID, kunabo disaster nje lamanye lamanengi lekabatsintsako nabo njengebantu. Siyabonga ukuthi namuhla basebenzisana nayo iNDMA baphumelele lokuthi bede lapha batowuletha lolu sito lwema-food parcels baphindze balethe lusito lwetempilo. Lokhulumeleke lo mbutho wetekuvikela General Magongo uthi tebona-ke bangumbutho batawenta konke kusemandleni ukuthi baphindze babuye kulena ndzawo ngoba bayasibona lesidzingo ukuthi sinengi kakhulu. Lokunye-ke labakulethile kube ngito-ke tempilo lapho khona sonke sive besikhona besivumelekile ukuthi siye khona-ke esibhedlela siyawusitakala mahala. Sihlelile lokuthi sinikete nje bogogo nabomkhulu sengilabakhubatekile nje empilweni, sengilabo-ke lokhanza kwakuthi ngetizathu letitsite sebashiya abatali sebasophe emakhaya. Ngabo-ke labatholakale ukuthi namuhla lohlelo lwanamuhla ngabo labangathola bekunene. Charity Dlamini kube nguye-ke lobongele bona-ke bantu labalitfolile leli sito kulo mbutho wetekuvikela. Ngaqala ngikubonga kakhulu Nkosi yami kubantu bengonyama kuleli sito lelingaka labasinikete lona. Ngaphandle kwabo vele asilutho, simo sibi kakhulu emakhaya njengoba sathi ukuthi isimo semnotho nje siwe kanjena ngenxa ye-COVID. Vele kubi kakhulu emakhaya, asikude vele labakhona ukusikhangeta. Lesive-ke siniketwe lona-ke lisito-ke lekudla lapho saphindze-ke saniketwa nengelisito kuletempilo kanti umbutho wetekuvikela ube sesikhothatha sona-ke sive ukuthi singaya nasesibhedlela-ke ePhocweni kuzo esibhedlela sembutho wetekuvikela kuyathola khona-ke lisito. Etindzabeni temsakato iMoswati Channel, ngingGary Carlos ngisemafutseni.